Free channel. Dobro jutro. Standard. Zaštita na prvom mjestu. Možda se zabrani. Naravno. Ali u 6:30 ujutru nije. I sad da vam kažem, parking mjesto za BMW ne važi, znači mora da se parkirate na 2 mjesta da pokažete šta imate. Šalim se naravno. Pozdrav, idemo dalje. Morao sam da stanem da vam pokažem. Pogledaj. Znači vidi koja je njiva, brate, se vidi lepo. Eno sam, vidi se njiva puna ovog suncokreta. Slučajno sam vidio, slučajno. Ljudi, mi stigo smo u centar Pještana. Vidi, ulica lepa, s druge strane, pogledaj sad ovo, pešačka zona i mislim da je na tu stranu negdje most. To moram da odem sve da vidim gdje. Da vam kažem da je lep parkić. Još je rano. Inače ovdje je taj most, a ljudi pogledajte ovo kako izgleda. Znači kuća je predivna. I ovo je s druge strane mosta. Neka palata nešto. Da je lepo, lepo je. Još što je najžešće mi vidimo ovdje, to ću vam pokažem, vodu i dođemo da je pijemo i ukapiramo. Brate, ona ima 60 stepeni, kuvanje voda. Nemo pijete u vodu, da znate, može samo se umivate. I ljudi, mogu da vam kažem da su najlepša putovanja kad ne isplaniraš da ideš. Odeš u Pještane, pa šta vidiš, vidio si. Inače, iza mene tamo je banja u Pještane. Pogledaj ovo, brate, kafe. Znači, pogledajte ovaj prozorčić ovdje iza. Kako to izgleda moćno. Dođite obavezno u Pještane, nedaleko, ovo je nedaleko od centra, 5 minuta od centra. I park je predivan i ima vruća voda, rekao sam vam, vidjeli ste, 60 stepeni bato kida. Znači za šurenje, ali lekovito. Znači ladno, dođeš ovdje, vidiš svašta nešto, umreš glavu, dušu. Kad ostarim, ovdje dolazim na rehabilitaciju. Ljudi, pa se dere, znači preduhitruje me, ladno minijaturni vrt ovih životinja, letačica, ptica letačica, životinja. Vidi ga kakav je, golub lepezan, pogledaj ga. Ajde Paune, okreni se, vidi ga, pa on zna kakav je. Kaki si lep. Barakice i ovdje možda nađeš svašta nešto. Znači, ne znam, kobasice, pržene, kao pljeskavice, hamburger, vidi, nisi imao pojma to. Hleb, onda možda nađeš kafe mali, ladno berberin imaš ovdje, vidi ga, berbernica. Samo da vam kažem, znači ovdje bukvalno uzimate magnete i svašta nešto. Ljudi, parking uđete, imate listić, dobijete na parkingu, ovdje je automat ovo plavo, da je, evo ga, ubaciš listić unutra, on ti izbaci cifru, ubaciš cifru i on ti vrati kusur i automatski posle kad odeš ovamo na rampu, rampa ti sama otvori. Da znate, da ne grešite. Da ne odete na rampu pa posle mora se vraćati. Ljudi, na ulazu u Pještane imate ovaj mali ekopark. Sad ćemo da vidimo šta ima unutra. Da, divokos. Ovce se čuju negdje. Jao, vidi ga, sad sam ga vidio, ovamo pobegao. Sad ću vam pokažem neka mala životinja. Mislim da je pobegla iza kamera. Eno ga, vidi ga. Vidi ga kakav je. Ladno napravili solarijum za životinju. Pogledaj, molim te, šta on radi. On se solariše. Nije normalan. Divokosa, pogledaj se popela.
Ona kad bi mogla, ona bi se popela i gor na ovaj krov. Odmah tu su zebre, ljudi. Vidi. Možda će nađemo i slona. Ja moram pokažem trtlea malog. Evo ga trtle. Ovo je sigurno Leonardo. Ili možda je Donatello. I ljudi, ladno pored kornjača ovdje flamingosi. Pogledajte, brate. Da li je ovo flamingo stvarno? Jeste, jebem ti život. Pogledajte flamingosi. Vidi kakvi su. Čapla, da li je aligator, da li je noj. Jebem li ga neka životinja velika. Pogledaj, brate, smora. On se ubio u pojam. Ja ne znam, liči na nekog velikog pacova. Znaš ti šta je ovo? Učitelj Splinter, ba to. Tam smo vidjeli Leonarda. On liže jajca. Ladno, kengur. Ljudi. Kengur. Kenguru. Vidi ga, gde si, brate? Ja nisam neki stručnjak, nisam neki zoolog, ali ovo liči na vidre, brate. Ili neke pacove, možda ove koje liči na vidre. Vidi ga, brate, kako se kupa. Pogledajte. Ni manje ni više nego slepi miševi. Pogledajte. Bato, ovo su neke velike krvopije. I neka ova životinja ovdje leži, da li pripija svetlost, šta radi, jebem li ga. Ladno, ovaj orao. U našem narodu zvani kobac. Počinamo. Ovo subscribe-te na kanal. Subscribe, kabaj. Ljudi, nastavljamo priču tamo gdje smo stali, da znate. Obavezno pratite live. Ljudi, pored Pjaštana što smo obišli i eko parka pored Pjaštana, nemojte da dođete do Pjaštana, a da ne vidite ovo. Trenutno smo u parku minijatura. To je blizu Pjaštana, nekih 10 km. Pjaštana. To je nešto slično kao u Despotovcu. Kod gospodina Milenka Ilića. Ovim putem ga pozdravljamo. Ako niste bili u Despotovcu, a u Srbiji ste, obavezno dodajte. Blizu Despotovca. Kucajte, googlujte. A ako ste u Slovačkoj, dođite ovdje. Znači ljudi, Bratislavski hrad, ili ti Bratislavski grad, zamak. Tu sam bio, mogu da vam kažem da je predivno. Ajmo dalje. Červeni kamen ili crveni kamen. I tu sam bio i mogu da vam kažem da je stvarno lepo. Stvarno je lep grad. Isto kao zamak. Trenčinski hrad ili Trenčinski stari grad. Evo, ovo je isto fenomenalno. Znači, ovo može da se barabar kaže da je lepo kao Bratislavski. Pogledaj. Da ne poveruješ koliko je to veliko. Kao maketa možda zamislite koliko je to veliko u stvarnosti. Ovo je inače Holički zamak i očigledno da je on bukvalno čitav zamak ograđen vodom, ne samo zidinom, nego vodom. Ovo je Oravski grad. Pogledajte ljudi. U stenama. Eno je tamo Marija pobeče. Eno je Maša. Kao maketa izgleda predivno. Možda zamislite kako to izgleda u stvarnosti. Ja u suštini neću puno da vas smaram time šta sve ima ovdje. Najlepše je da vi dođete i da vidite sve. To je najlepše.
vrlo opasno. Sine mnogo. Ljudi, svini, to je bilo to. Vi obavezno bacite like, subscribe, pišite šta mislite o tome. I obavezno dođite. A ako niste u Slovačkoj, idite do Despotovca. Tako je. Ćao.